ebuomen and neso so Dr. Kwabnado for the nkrata akwa command this amanyo company for edi adanse se waya krado so ne mampani da John mama ede ebefe so mra shebejani ya wogina de mamanfo wa fija kwa be north abato on peso asonso a kirikirem ato ahodro bi ase bre ho nsensem akoto emra shebejofu and am suma Importers and Exporters Association of Ghana de nsema kwa akoto mra shebejafo nanim se ne emra na omo dwendwene ho no omo enhwese omo anyintumu anyesa hokyira ede be brega na made hye nya asem ketwa ayabekwo foridua apoya mantamu ni ayatete a kire se kanemra shebejani bi wano so de nkrata nyina kwa NDC party office okoduru yi a abushia enioma aye pinshon awia Sompa fam nsam twafo penspedo kataro mranti eni anim difo bi bedin komo visentu su e ba ne se era no mo yensa mampani na nadodan kwa kufo do bo no mu den so mo nkoya adwuma wa abato komisa no amanfo ebusa se anyembia wo mo nko a ena se adwuma no mbetimi aye amana ye ya na ye beko ne ye di ho nkomo awia yi akaje ti adwadifo so na wo mo bu afue na won mate agongo pa anya asem ketwa ama wo mama ko jaboa ya den ye beko monten so yamane boni wo honmo a obeto yen kra abuzafo we ni afoforo pini akekese ne se kase ababi awo bia na wie ye ba ne ye dia ba besomo wadwenche no nsusu obetimi dia ba be kan ho wabra wo kan ho we social media platforms so ahodo ni nyina so Facebook ya Sompa 93.1 FM Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu ode bia ho no mo a eja yeguso a ye be kase no ye be kenkan edia mamo we ni ye di elezi abutu ye dia kwa kwose Angola fo no ene okumase baba yara agopramaso ye faseda ema eye enyumakui cloud internet nie won mo kremu se twetwe wo pa internet papa ehwojo na faso twetwe die wo so a eye cloud internet afi Dr. Abesi ankan kire se owotano so apatrapa new site hono mo a kwana oyare wani nyina won hwento ase fama Silent Night Guest House and Event Center nie European standard ne aseten wo bebe papa da no your project no a eye Silent Night e won mo na wo se okọ ana wi brei agya wo ba no nkonkono wo se mizo 5G na afen shokrampo no approachtive won mo nyina tayechi se twetwe ya de kase bono eba foforo bi ka ho brepam ya de won mo nyina da ho sempa abetu dwa na anuano mienu a yaji adwaba kenkan ensami medin ene akosia ajewa kwade boaten mene nana ya bo amalibi aboga ensami ni abzia nhyase mfamfiri mraswege fiem na eyemonimu samdeda se Ghana mraswege fo na no mo transe adwendwere mrabe miense bi ho no mahra aje atum ama no aba beye mre beboa ama dwete kasia aba empempi na wonya edebo my konkro Ghana ho bra no etimi akọ animu na samra na akọ akoto mraswege fo animu mraswege fo no ebobo wu no mahra aje atum no na Ghana Importers and Exporters Association ababonte ye ne se we du omo sre Ghana ye mraswege fo no se mra we no so mo gitumu a womo eho bekire wonu mo pa womo enyo mo ho twabre bia opani Samson Aseki Aringo Betia woye executive secretary da wonu ma no ene no pay oman ni yadubu achetena ase no ma wiase nyina ache e wade ache be adwumadie so Sompa FM ene Sompa TV so wona ne bon komo no oche se brede omo bro womo bre pa womo niam omo kra e de bon mayi mu eto a womo tua e wotema habo ne takrade habo no enya asem keto ena omso so mo niam kaka na omaye no a omo di firi omayi mu akwakoto no amanfo nkroso no ho to ne ade a omo tuatua de ma ban no enya asem keto a ento ma stress saban esa akofam ra foforo bi aba ebema enwuma ankrankra na eye wo Ghana mema sei no agye gukra opani Samson Asaki Aringo Betin koma woni ye bo kakra eni omo kra woni drinks the wine to say spirit to say beer water and alcohol the commission ana amu manufacture to say I don't go energy and other things no commission say I don't really say buy say or by increase excise duty tax no bill or you ready I can tell you that for the past 2022 till now no our businesses are sophisticated they require some of them have pulled up and they have moved to Africa or just our neighboring country here to do business there. I think it's quite time we look into the eyes of the government and say, look, yes, I didn't say per se I'm a well, but
yes, I tax I will say. So it's tax they are implementing on board I'm not quite sure. Say it was one of the relief IMF is looking for it. And Ghanaian users community are overburdened. Apart from that, me I'm no customer crop. Must be come market, same market what I say. We catch you on sanity. And so we are telling the MPs, the both divides. 275 members of parliament. They are representing over 30 million Ghanaians out there. They are mouthpiece. Yeah, women's associations, but the hot rocker, we didn't care. Now, bill got through parliament. Now it became a law, and there's at implementation, they were raising red flags. Why don't you raise red flags at the time is before parliament, so that parliamentarians will consider? And also, if they go ahead to implement such a project, they don't know that at the end of the day, they will pay the brand because they go back to their constituencies and things of the goods and prices are high, and the constituents complain he or she cannot defend, can't say anything, or they will blame them for passing. That's where I reach the issue right now. I was away your penny Samson Aseke Aringo Betwano na penny kwanchefa wada Importers and Exporters Association of Ghana no enana oni edi sankomoyi. Na sa tuwa ya yara ni musamra shabajo fie wamba tena seso adwene ne wiachira wanma to ho aba na wagye atomu no anamra shabajo ne awagye de memafo a wowo afija kwabre north about one peso so wonmonya for Collins adoma komensa wade achia bia so no wono mahene ya wadubu achie twetwe nkomo no wachie mu sa eyenukure trodo sa atuo bi sa eba na momo na wam so ma Ghana ye ho kire ye na so ye hia to sa ye betumi dia bo ma Ghana ho bra ama no matumi akoyie wase tuo ho esiesie kuro siesie man e makro mo so ye fe pa anam so ntini wo koto asra Ghana fo titiru ani adwarifo se wo nyina kan ba kire mu na sa tuo yi entime ba ye adwuma na kwabare sa no a wo man ni sikasam eno so ebepija income tax amendment bill no you hope say you be making in 1.2 billion Ghana cedis. Now income tax say what you pay depend on pay level no tax dey out here. And then if this tax is a progressive tax, basically no the more you earn the more you pay. However, if I say aban nim say o man ni mo ye no obi bia or a minimum wage bia no on can will not be affected. It's one a basic minimum wage level no you are not affected by this particular income tax new amendment no. The second one now I say debe kakaba ho no the excise duty amendment bill. And no Abai is expecting to rake in 400 million Ghana cedis. And then the estimation is the now I don't know it is going to bring two major things in production. One is a 20% tax on e-smoking. E-smoking here, and I say shisha, speaker other any other e-smoking devices. I want to say conform to the as a pipe this Abai is going to import a 20% tax on that. Now, no, the description approach to the extent say even the Ghana Medical Association they've been calling for this for a very long time. And their point is that the generation now urban. We are making it more difficult for you to smoke. One. Number two, it is introducing what we call 20% tax on imported fruit juices. Now, a woman I mean say when importers any problem to with it. Now the point is that I buy a be a friend 1G1S. I never know can say a config juice, any other juice, a juice package about system. Now it will be unwise on the part of government. It's a promoting 1B1S, which includes the production of fruit juices, but giving tax incentives to importers for maybe the same product AC outside Abba. So what government is trying to do is it's making it more expensive for you to bring in fruit juices, but rather consume the local production. Okay. So the whole idea is to boost local product and to make it unattractive for us to keep on importing. In meaning, say the import and export bills differently a little bit too high, and so we rather want to encourage the local product rather than the importing. These are the two major things which is coming into that. I understand, say no more importers or mother we have a challenge, but we have to come to a point of differently a little bit too high, and so we rather want to encourage the local product rather than the importing. These are the two major things which is coming into that. I understand, say no more importers or mother we have a challenge, but we have to come to a point where we have in a way of helping our indigenous industries.
I was sure turn can I have Fija Quaber North about 1 person, so Rashaba Jonia. Wajana Wadama this year or when for Collins, Adomako Mensa. I was your friend Wabeka and why ye come says some 93.1 FM. We are prem to break us and some baby. I will be on your gusua. Ye day a mamma style be and watching channel Susie. Over to the Ababeka and Wabra. Okay, way social media platforms are doing in us. So, Oko Facebook waha Sompa 93.1 FM. Facebook Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV Ghana. Sompa TV Ghana. Watching channel Susie. Over to the Abia on Megusua. Ye beka siena mamono. Ye beka kan ede amamo. Ye nto akasiena som for mamom. Ni enfo ko NDC amanyuku no atena ye. Mama ni tu ase ra no mu a omo ekofa nkrata so omo pe president ni MP die ewa NDC amanyuku no mu no ebraso so omo de nkrata na eko ehyasia di free dano juada no ra no omo kofa nkrata no ahyasia wo mo ede ko na wie ye ntete ene se doctor Kwabnado fo a emebi etwam no my god yesika sam ene no ntotie no ohweso a wa frankrata se ono so enya obedi ndisi amanyokore nim do mako 2024 elections no ene ordinary nkrata eko ene kojobafo enkodi enkomo kojo ma hai bejo so boama na doctor babedura na wabedura hot say ni ha beda se boama samra me no kase di ejebo enya bedura ama eja besen eko Inyan say a boy a Duba Pepe and a Dr. Cobrado for and any campaign team. Omobe NDC at try Kese Hanoma and almost the Omo nomination of Omobe Peki to Madame Gloria, who's the Ashanti Regional Women Organizer by NDC. And then also ever finally. Now, all by 24 ladies here or no mobile any of fire watching down a former Ablekuma South MP and a deputy former information minister, Fred Bapo. Rojo Metinu, some Kaya Supreme Court, on an account a man is here, Yamani Biscuit. No, so Eka Hon, Sarah, so an Ashanti Regional Women Organizer, Yabuni, or also a part of the 24 Mutinity, and my doctor Cabrado for Edin Forms, at the every NDC 24 through the General Secretary, or more a receivable form. Now, Ube Pima, Adiana, Nika, when they say, Nipa and Naya, a Bible file in like I said, and Dr. Cabrado for the and a document and say, Nipa, a Toma, a buyer. Now I know the papa, and also soon call buyer, and then we watch here, we are not papa, and then a moment podium, and my short and a mini rally, Wanama, which is a simple so I can some supporters, and it did a Numini Mumbe, and a Chakuta, and a police force of a bomb by Wahana. All I will say, Wama, Kuma, Mobra, Wabrabo, papa, I say, will be opposition, but I say, police for the cat, I be a bobino, no, the papa, and you know, the DIA also come, somebody, opinion, I can say we are, what the party for us, I show on boss, I said, year 209, Channel finance minister, or my inflation, ever saying the gate, or my year group rate 14%, and our my year to the dollar and also no or this for 4 years 60% and a account almost 1.2 and so almost free about 1.8 Tanya we obey the dances on Dr. Cabrado for the NDC for about man no flat bearer economy now at the Japan Samuel and I say Uda NDC for cano and no one no ever have economy no anyane that was actually so as I create employment the am used to no moment and can only track record on who say as a year minister and a governor of Bank of Ghana and the Juma of a year. Now all Kasana on him for Kasana say, aha, and they have it. People are general secretary to any more Brandam finance minister, no every deputy. Mumusano on one you track record, Adia Maye, and the about 1 year Pacono, Tremor as a woman in a year level close. And I said, stray, Emma will be a city will be a bit contested. And only someone of Takamado for a tutor and which and a 50 quote. I want only a general secretary so and I said, the boss, I can say, and then on not me or your boss, and then on also Baba the boss because when I be a general secretary of the party, in the end, was a massive, in the moment of kind, and Mr. Channel. It's the same thing, and a 50 CRV quote. Congratulate Dr. my former boss, for this. Very important step we have taken. We want to wish you all the very best. We are happy about the way that the whole competition has taken place so far. It has taken into consideration the very interest of our party, and we are very happy at the level of the leadership of the party. That so far is one that is marked by love for country,
They need to keep our party very united. They need to remember that what is ahead of us, which is the rescue of our country, is far more important than any individual, as you just rightly said. Our anthem calls on all patriots of the land to rise up. And if there's any time in our history that call is important, it is today. The need for all patriots of the land to rise for Ghana. And so I want to commend you as a patriot for making yourself available on this journey towards rescuing this important country, the only country we have, this beloved nation. We want to wish you the very best. We want to make a plea that as it has started, we wish that between now and May 13, it will continue in the same vein, keeping in mind the interests of the party, the aspiration of our millions of our supporters, and the need for us to keep in mind 2024 as the ultimate for our party, and also for the good of all. I want to signal that on our part we will do everything possible to keep a very level playing field. Feel free to call upon us if there is any issue that you feel is of concern. Abusianti we aye twatwo for pani demand this amanyuko no pani fifi kote na ugina party ne mpanimfo anemu eje Dr. Kwabnado fo nkrata no enti Dr. Kwabnado fo na itwatwo nipa 9 no a ekofa nkrata se omopeso mu di NDC party nanim edo omoko 2024 elections no ono nko a ena na aka ena no pay wode nkrata akwa party ne mpanimfo a ni aka kire se party ne mpanimfo betena se na se ewura no 9 no omadoso wunum ifini kekawa bia ni omo ho a na ni omadane dia ma twa ni ese ahenefo no ato omo so aba ye hyemo bo se ani di akire de bifrato bia no yemfa enkame mo kana mampanye yewra John Dramani Mahama wano so de nkrata akobisa enano adana ne campaign team wa mode krata no call party office ya wankrama ntemu ko kire musa no kwa wasafata sa watimi gina banane no to Frank Adema NDC amanyoko no afempemienu ne aduno na abato ma Ghana yebato ni mu enam so madwumadie bia akoso no wode akoto dwa akire mu se wo man no sabin pedu asa watena se adwene ho anu se enye ni padodo ne yede bu man sa obasesa asoafo yo bakwa wie kire na dodo no anya dwuma akwadworo ne ani ha akwahye wo moma nanso ne wodi Ghana sika no ne nyina da ya de asi na koma so pa se nyame ya dom na ya manasa akwanya no a obetumi asisi anuoma bia no kwan na won de nigidi ahodo ya woni mu odu se asoafo be se aduosia 60 ministers ene won ma be de kire betumi abuoman Ghana ama no yeye wo se asoafo we wadwene ho ache Yewra John Evans Fifia Tamos ne pensobra na papa tiase no na worma soso adwene dada se won betumi aye nsakraye e wo ma Ghana ya mamara ya edi bu man e wo mayimu ene se fofia ntoata wode agemuo enam so ntanyame ya dom na osaba fo ma Ghana konya ne tena so a wo ba no sa na asoafo adusia wode wonom abuoman. We plan to take up and conclude the constitutional review process that was started under President John Evans Atamils of blessed memory. These reforms will include a review of the controversial Article 71. I still believe that in this crisis period, Ghana can be managed with not more than 60 ministers. This review of Article 71 will enable us to cut down on the number of office holders and remove the disparities in privileges and emoluments. And as I announced in whole, given the opportunity, God willing, scrap the payment of ex gratia to members of the executive and persuade other arms of government to accept the same. Those who oppose the scrapping of ex gratia payments should state so explicitly instead of moving in meandering contours in a failed attempt to trivialize this important promise. While I was determined to take this very action and others in the past when I had the opportunity, through the implementation of the constitutional review process, a legal challenge that was eventually determined too late during my tenure, and the MPP, our sister party, MPP's general opposition to the constitutional review process made it impossible for us to proceed further with the review implementation phase. I have every confidence that an independent emoluments commission can determine the conditions of service of all public officers, from the president to the lowest ranking public officer on government's payroll.
I was away. I can't imagine John Dramani Mahama and I watch him. So one day, what did you are Shamusa swap for near to show? Now, dear, do you see a peb woman here? Akagana, Ebesagini. I was here to swat the Wendy Samanyuku Natsana Yeni and Famon Freeman Penny that John Dramani Mahama Natana and Famon call, Woman Pessia Pessia who does Momonitia, say President of Fono Monka Teco, Soususuna Womua, or more pe MP Dino, a brasso so Modu Monkrata, Echo, Yadamo Cobosom Che Abato Empesia so na Enra. Ena openi engineer Abdallah Hamidu ono so okofan krata Wendy Samanyuku ni demo ewo bosomtwe abaton peso so se etwan ni esan ne fonto ne so aba na omofo tumi ma no no mpre yeyo emfama de hye wo bosomtwe ne mpotamo no de atugya sesa beye na de hye wo bosomtwe ne mpotamo ombenya mpuntuo mapa no obesre twan ni esan ne fo no so omofo tumi ma no omde tumi ma no a obedi nkunim de ama party no etimi enya emune papa waso kobosomtwe a ye onipa dodo no a ana besin nem rante ne maba wa omone namba chechire a womo eni hweye ye nanso ebi oya no na osu adwuma anase bia wakosuku kakra onya baby de tikokose ya enkobedi dia mefie nya biedi wose eno eni ade a esina ni supantu wosre etwa ne esai ne fo no nya ne mugidi no mo nya ne mugidi a obedi nkunim ama de hye wobosomtwe so no ehumpuntu pa ya ma yesema panyina yebeyini no won na be yehyehyere na hyehyere pa no iron akaye na wohwe Ghana so a de bia yehyehyere pa no any parliament nti me pressure me duru ho na mtime me ma no dudwom ayehyehyere pa ama me mindful omo bosomtwe ama bia yeden aka bibia eni ne me buta ya simit ni so a enne me de me nkrata ma party me so omunye mu hwehwemu ya mo makwanya na me koye me campaign na me di nkunyima me di NDC kuna ewo bosomtwe nim akopre to media eden ama wo na ko parliament so a hyehyere pa edi ama bosomtwe for omo so ba ye constituency ha min kan sema meka se remote constituency kakra nku ase ne doso dodo na anya akonya ankosuku ni bi wono so onya akonya kosuku ni bi no dodo na adwumasem aye bibi e ho nti obekosuku ni beba no na ukrata na adwuma no aye den nti ayese yem hwe ne ntina se ne yehu se ye hawa ye wo muni ede biya no ye di sukuu bi sinto a me hu no nti me pese me ba na me be entrepreneurship training e ma party ma nko a e me mindful mo bosomtwe na se obi biara obi so osu adwuma na se bia konya ni ho no ya bo mo nya konya na ye de osu adwuma se bi kakra we de boba ne sem ama wo so ye de akọ we ni afofo ni bi wo ha ye bi se ye de ye beye but then yenya launch ye campaign yame adom ne launch ye campaign na ye de itiri mopo nyina beto ho ama amanfo na he manfo mo bosomtwe ati na o ma jaso ato abapa ye de me kan e poto kasa mu say there's always life after elections ama yesema ye na we ni abato abawa ye koi e de abusia konya na ato ye beto abani be 13th May ye besa be NDC baako ne yakokode ama de NDC wase ye na watimi wakame be biodo na wi a ye be wie no nka wo mo ye be hia e de akokode no e be beto sinto kakra ti mesira mo se ye nye politics ana se nye campaign e wo no ma ye betima ye ye twam ne ye fa nya de amayesem enye de obi aye ne de obi ni ne ye fa Abusianti weye honorable engineer Abdallah Hamidua wakofan krata wa bosomtwe abaton peso aso se try ne esa ne fom fatumi ma no na ondi eye NDC party nenim enfom nkonkunim die 2024 elections no ana na ordinance matudwa no na chitafo binumu a wo mo ekobo ni chidom esoso edin nsem sei eto eyedwa pray to me no be free baby say yam fesi kanya dey enyini free ho the best is the meet every ni a worry ni wey e bokwan ama branches ni nyina na say branch executive ya said enye ubotom enye wa ho ofe enye onim die enye obi bia wonim na mom wa ho fama enye adwuma obeba ma party no eno the best say party no be dey dwuma die bia be pass oye no party no be dey ebebo achidom the best enye sika ma 100 cities kwa na esi ano obedi amanasa demo mbia mpepanyini a obetimi ehu ya na bia in future party ni ba power oni mu fia obeka se
ɛyɛ misali wo abono anase wo abo ayi ye fese enkowi ufie ni ye de bibi e den bro oni fie a be ka se Mr. Mepra wo fira de ja bibi ba ye de den ye de bro ye musa se omo ba no hwan na nim wo ye se ye to aba e ma obi a onim wo enye de wo ye den wonim no ye be sire 13th May mum ye nyina yem fa odo emom eduma no ensi ha ya yakofom a mumma message ni edai enkofom obi di sikaba didi odi sikaba edai didi yen to abapa eye 13th May 2023 ye do bi bia eyezu Abusianti we abosomchi abaton pesua so wa santemantama say NDC amanyuku nim engineer Abdallah Hamidua okofa nkrata ode koma eye party na enra ena na chitafo ede wo mo ensem etudwa no NDC amanyuku no wa munu abusua yoda so a yegina na yakwapo yamantamu apa menya krobo abato empeso so eho ane yadui na awuzua won so nsem wo boba no ano odin pa ne nyina da yesa won monyafo Jeff Tete Kavianu ankane na wo yemra shebadwane a wogina mu de ma adahia wo mo apa manya krobo abato empeso so ewo NDC amanyeko ni dimu eno ada won na chitafo ne dom aka bomu sa na nkrata wodo nyina da wo de kwa party office na edi adanse yesa nokwa wono so gina brand pa samra shebadwa akonya no wosan so pribiem na wawura yi nanka wone mrashebadwane a wote akonya so dada yewra Besmark Tete nyako ana nanka ekwa akopre mrashebadwa akonya no wo NDC amanyeko ni dimo anu ado kokoduru ya party office credo campaign one matutum no se no so ne sai wogina kwansi anu obo ananse ne wo kwa regional office preko na wo de akwa akoto ni nyina da kwansi krom wo kokoduru ya wankoto anu ma abampo na nkamfasa sabio wagene krata no ade agu ho and I'm sure ababa yi gina wono mo ada enra ebere kokoduru ya manumre nonum ebo no a chese wantimi asa mete ne forms no asam no ka ho bi ama wode atodwa a kire mu se wono ano hu ne se nipa bita no nipa bi no mota no pa wa amanyoku anim na nkomra nyina no so no yero baba jama ne nkrofo ya wo mo regional secretary why regional secretary no one ne dom ana aka ho bia won mo mpese won yero Besmark Tete ebesia kan e wa amanyoku anim a wo mo boa pa ya ne sa enam so nti wo jana sem nyina da menyame no ndo nim sabre pemu no enuoma ebeyeyi. Nominations were opened from 20th of last month to 24th, and which I happened to pick nomination on that same day and pay everything. And I've gone around the constituency, and we have about 114 branches, of which they said 50% of the branches should endorse the form, which I had out of 114, I had 94 branch members endorsing my form, which is overwhelming, over 83%. I was in the constituency office on Monday, which the nominations were to be filed at the constituency office. The office has been locked from Monday till today, and I called the regional secretary, which is in the person of Mr. Baba Jama Kone, that this is the message of what we are witnessing in Upper Menya, specifically Asesewa district office, constituency office. And he asked me to call the chairman. I should continue, going to the office still. And I was giving him the feedback that Tuesday the office was, yesterday it was closed. And today I sent him a message. He asked that if they fail, then I should come to the regional office to submit my forms. And I started calling him yesterday, which is the person of Mr. Baba Jama Kone, the regional secretary. He failed to answer my calls. Text messages, WhatsApp messages are forwarded to him. He has since not answered my call. The constituency chairman and the secretary have also refused to answer my calls, and they have since locked the constituency office. I was your way. I can never Sabajani Adema
apa menya krobo abato mpeso no ndi siamanyoko ni dimo won monya for Jeff tete kavianu ane yatene nkano na za wapa ne nkrata no wanya fanko ekwo ya credo campaign ya tutum ya kwa mano so na ya ne ya mane boni kwabena nya kwa akodi nkommo na ya tete se etuo bi mpo akasa ewo poye mantemu kwabi ma hai hello kwabena wote menka ya mo ha o me josmini aba mo anu ma mboko de nakopɔ na adumo wɔde akyɛn ɛda nyame ase boya nkɔmɔ yi andi si amanyokuo no ɛwɔ poye mantemu anu adana nneɔma tesɛ na yatempo sɛ tuo bi nso so akasa ɛno nso mu nsɛm tesɛ wadaroma me nua ba mi sɛ mɛmɛ tiefo nyinaa aha aba ɛyɛ poye mantemu ne kopɔn kɛseɛ ɛyɛ kufu da emu na sɛ ne nyinaa yɛ nim no NDC amanyokuo no anu ada yi ɛna mmarahyɛ bedwa ɛkonya no mpanyinfoɔ tumi ne da kopɔ twato a ɔmo ho akonya so bibia na wakɔfa form so no obetimi akono wakɔ sublet no fire na posika nso so tumi tua no watimi atuati no ada die mbeka sɛ poe mantem mu ɛyɛ abatompe so ahoro atwa ho ahyia no ɛna ba bibia obekɔ bia no na ɔmafo ani abre pa na nyefadi agora na obia yɛ na fam de bia hwede aboa sɛ bɛyɛ ɔno nso obetimi afire na nneɛma timi akɔso yɛ adi ama no na apa menya krobo ɛna asɛm bi pie fi mu hɔ no mo na sɛ nsɛm do ka sɛ ɔpanyi ba ko na kane ɔyɛ mmarahyɛ bedwani ɛwɔ hɔ no mo nyamfo Jeff tete kavienu ono de wanya kwanya antimi amfale nomination no na wodo asoto form na wodo ne tito form na ensema wodo apf mu ade aba ne mpono ne obi biara eka ede fa ho a na otimu se okire mu se mafia tactics pa ana yatimi ede awo no me no eka se che mo pese one incumbent eye masebedwani mp no ebetimi asan so akokokopere na yere so foto form kakra no na constituency no ente se ka fi won achemu se apamenya krobo akonya no eye konya eba ko a NDC amanyuko no edo makoma so yi pa isa se bi atwom ekɔ no omu di agoro MMP amanyuko no gye edi fo mo nsɛm na eye ononyamfo a no ɔti so enei ononyamfo tetenya ko ɔno ɛna wati bɔ mmɔden aprea ambasa akonya watimi enya ntipanyifo empɛsɛ obiampo ene no ebepere sɛ bɛyɛ obetimi akɔ no post na nneɛma atimi akɔso yɛ ɛdeɛma no ntia no ade obepie mu awokufodua anadwo da suom a ononyamfo Jeff Kavienu party office obepie mu so nkɔbɛfaale na so na bi na twam wanyo obi biara ani nanim ama sadam no kasa de de ɛyɛ parliamentary primary sɛ de ma NDC amanyoko no apamanya krobo no de ononyamfo Jeff Kavienu anya de obetimi de ne ho atimi ahyɛ mu ebio na ɛno ɛmfkamfo no so no wokopie mu ɛwɔ abu akwa south no ɛwɔ apoye ɛmantem ha ya so ameno ɛkasa NDC amanyoko na mu no ɛno ade ya rohosam kakra esi esan sɛ owura Solomon Nana Frimpong asadam no kasa ono so afa ne forms ono so pese opere na yeto ne so ba man ba ye opanyi obedi NDC amanyoko na nim na mpono abu akwa south konya no watimi agye no ono so nipa bi eto ehye ne so emma omo de sekan krampo ebiebie ne ho a na otimu sɛ ya rohosam ɛkase pa na ensɛm ne tenten ne tietia wan nyina no ene ɛsɛ opanyi efe no ɛsɛ Solomon Nana Frimpong no na agya ɔyɛ ne campaign sɛ na ɔyɛ ne daadaa not ne moto so ɛno no ɔyɛ ne campaign to do baabi no ɛna ɛyɛ mafuro be fe ho sɛ amanfuro ɛhɔ no no ɛna adehye bi kyɛ so ɔno abo wede gyina ne anu ni nkɔmɔgya obi so no so pɛ sɛ yɛto ne so aba no bɛyɛ mmarahyɛ bedwani no na ɛsɛ fata so betimi agyire sɛ na ɔdwen sɛ NDC amanyoko no ɛmba bi ɛna ɛta kyire sɛ onyina sɛ de bɛyɛ obetimi no makasa na so ɛbrɛ ogyina yɛ na no moto ɛhyɛ ne so ɛna ɔmo boro ne pa ama ɔmo de sekan krampo ne nsa ɛnkyɛn hɔ ɔmo de sekan ekuwae ne hɔ a na ɛyɛ arehosɛm na yɛde asoto fam no ɛna ɔmanfo bi kra so ebia na mmarahyɛ bedwa kwanya ɔpɛ sɛ ɔbɛpere no ɛna ɔmo a ɔno ɛba bɛpere ne bi akɔbɔ pa ama yɛtimi ayɛ ne saa nanso party no mpanyinfo a wɔ abu akwa south ababɔte na bɛtu gyakyem sɛ saa nsɛm ne de nya dɔm bɛyɛ adwuma sisi am ne ɔkasa sɛ ɔma bie akonya de ato no sɛ mpa policefoɔ ɛno mo asu konya hwehwɛmu no mo ho ade kopɔte nam saa yɛ so nti a owura Solomon Nana Frimpong so ɔmanfo bi ɛto hyɛ so abɛm no kasa ne de wakɔpie mu ayɛsa bia mapanyinfo atimi ahwɛ na no ada no kora no yɛtimi agya no ama no ɛkɔfie so ɔno so anya konya ama saa abɛm no kasa ɛmfa ho sɛ mpɔnmanfo atake no ɔno so atimi afale no nomination a ɔhwɛ anim sɛ Buakwa South NDC amanyoko akonya no so no ɔno so betimi apre ebi sɛ yɛ no adifi wɔ de a mɛkasa na bibi biara ɛkɔ tɔɔten a sabram no ɛkasa promantem ha de filing of nomination no bibia akɔso yɛ wa tweye mu sɛ mponi akaka edididi so no epanyifo bɛba abɔnten ɛda bɛbɛto edwa kwabi aposifo achi bia na
Sabiam no kasane de nya de a police for ati obia sabiam no kasane de police for nya de o machi obia say mrante tie se kan say ebro mu di se nyina basem ewie no omo hu mo ti kwan ba bibiala o ma ye bia no nya de mo hu mrante no ati kwan na sesi e yura Jeff tete de yi a woro so koduru ya no awon matutun wantumi amfa ne nkrata kwankwan koduru no anya bia wate ho mpopoye bi se ne sika otwi ayo no wo mbasa dan na de de amano na bibia tesa nukure ni emi se yenya ye nim se okofa forms na forms no na wudi ka etua ka na mum nomination no de filing fee ni de okwakoye okofile a na fees no utua ni modu no utua no ti ni sika no kra no na the check ne kita no otimu se afei no de kode mum se forms no okofile no sika no mo de be ma ne de mitimi anche ne mum no nomination filing ne de enya de a na waye isa se no ade na kode no forms ne kwa na ka oba tua se sika de bi no ka se ne sika ne de mbeka se ekitanara kwa bibi ofa won si ada so wa ko so de akire mai abusia wai ayi amane bonni kwa bena nya akone yete ne nkane poye mantamu ne ekoso ene obo nchimu abusa fo yen fo mo fra poye mantamu na yen komra se dwamu sisi a yenim se mra se ojafo no ene so mo kodwuma mo kodwendwene Ghana ho na uyi sa eto ba miensa no a ene yenim se mra se ojafo no di ho nkomaje atum no a ene so ewra no mo ben so bi a mampani na dodan kwa kufo do bo mo din se mra se ojafo no do so wunum na fini keka wa bi ani wo mo ho a wo mo anyo mo ntim no mo kwa ministers ya wo mo ebeboa no wo na ba mu no onim se mra se ojafo no do so wunum awie na edu se wo mo agye o mutum no mo timi kwa ministers na yesi anda so asetena mo koye no nyintum na kwakwa ebibibi obaya ma hen meju so mini abema boyan comment keti ya mo nini nuanom stika nom ne ade a ya vetu o mawie a omunim so mo kwakwa di o mu ministers no setele ye no mu nuanom antibi anyo ma ntumu ana mini ama minda osini akwanya wodi ama me na me matiefo nyina akwaba emfa omra o man Ghana mrahye na sade wodi kan bo amane dada no appointment committee report no are you ready ni aka ni se chairman ononyamfo Joseph se wusu obedina simpie na paso no wa present ni committee report no e de ache speaker na so dom kuma no e de kire se enya de asasofo nsian yo sensun won bedu o matum sanse o mampani na nado danko akufu ado na mamuo no enkrofo dos wo so enti be ya wonte so wo mompene esase sese o man Ghana ye ho kire yen enti sese ame no kasei Oba na sebedafia asetena no ensha ase ye esansi prempren eyade a speaker share leadership of the house both minority and majority no wo moto ato adwen nenne jumadi ahodo a wo bo hu dawo other people mu no do mo betumi aye nenne ene de enye no afi no moto ato ho adwen enche speaker betena ase na wo mo di jumadi no ahyehye so na asamba kwa esan da pono so eye aban to ahodo amiensa ya wasisa bamra mrashebeda fie se mrashebeda ne hwe na nka omunyintum na wonya sikanyina ne ho achi na emwa a wokodie free IMF ho no womo atumi akogi na wie peye e de oman Ghana sa bills anase to miensen edom kuma ne so de kirese eno omunye esanse ene ewo other people nim omuso omumfoa so say income tax any growth and sustainability levy bill 2022 no abai de bano propose percentage na ode bano 25 no ano ye den enye sa wo china bi ye be hu ano na pure water ye turn 1 cedi enu nti enu wo mo nyintum enu achi no omo de kire sa ato ahodo miensen ansa ni so wo mo dom kuma no wo mo bagi atum atena se aye ho adwuma ama o mampani ho kwan no ene aje o mampani shabat wo commission na ni di ntira wo beye no waje guarantee system tum anyasa ene ne ministers ane wodo o maba no ene wo mo nyi wo mo ntum enu achi no ene chesa ban dwuma ahodo bebra wode ba ene ne se yisi anyi antum so the guarantee system beka registration ni ho a aban dwuma bi odi bepie man mra sebedwafie na dom kuma ni bebotu agu enti ene ye hwe si so sa report no mienu a aye ready no parliament betena so se ba so mo betena so a ene
me show him say ministers ne de anhwe so aba no mo beto na omu hia simple majority ntino ebia na dom kase no atimi dom numbers adi nkonim eno nti de bepie mu bia ye de besom sympathiefo na sa ministers ben so no ayeka omo asem no woni atwa omo so wo parliament wo KT Amon Stephen Amwa Steka ene ni nuanom aka no woni atwa omo so e wo parliament no mo ewie yeah emu me enumo sensia de omo ye oman na chebedwafo nti omo de omo ba dwuma da bia esan se aba no omo beto binti ne wa ama ne wa no wato atia ho enti omo de omo ye ready dia kan ni se enkadom kuma ne beto omo ho ase esan se sam ministers ye no omampani apa o ma yatoto omo anu omo ko replace obi enya se omampani atia another ministry no osisa nkrofo de akogum entisa na so dom kuma ne de kresi da bi se isi so anfa guarantee system in registration mu asaswa for me ane omo pe ba bi na no omo ni omo ntumu nde enyimu ntu omo otena yo nani oba ye ani aban so so anya ne sama NDC for no ene ni ministers no so omo nyi ntumu na omo nkwa adwuma ma no ye se ye hwe sa omo betena ase na se sa belsi eto aban bi abai ene ye fre ni se yi si hu nsensem adase aban bedi atum enuti edom kuma ne ntase no omunye anase aban si o dia mu ka no muntu mi nkyira me dia menye sanse me no me ye omampani me na menim kwafo dodo a metimi di omabu ma aban dia ene eno susu ye behu aban agina ye ewo so sankoba ni sa so dia parliament de ye nyina nim se bibia ya abato aba no mo beto no so majority carry the vote yo oba ya ma memfa unsi na woka abato asemi na no mo ba adwuma de majority fuyi omo bae majority so far no sense emra se bedom adwuma ni sase ntino den se dan hu omo dodo e na so retin bani mu abonse MPC no bebre aba o matena se enti ye hwese speaker ba ye be hwese omo betimi anya the full 137 to have their vote na okay mate ene eja wo ho die bibia ni a ye besa ba na ya ba bejewa ye da sepa ye nua pa na ya ene ye ko na nche mrasebege fiem na busua we eye ne eboboba efiri mrasebege fiem NDC mrasebege fo na kire se mampeni na nado dan kwaku for the ministers no wo mo anyi wo mo ntum na so mbeje wo matumu a age so mo kache electoral commission fo no e ma se guarantor system se de no a wo mo ayidi afiri dinturo no mu no wo mo sade kokohyem ansana wo mo aboa age akufo the ministers na to mo makwa akoboa na mamu no wei eye ne eboboba wo parliament eni de akire Yevrato yefa enkamemu. Ya Bolivia Enterprise anu ne kan for dia ma the Future Life Smart Food aba. Enuane ahodo nom ye wo Future Life Zero, Future Life Oat, Protein, Smart Fiber and Mortadella. Was 23 vitamins and minerals and 19 amino acid. Omega 3 selenium high energy protein and dietary fiber ni nyina da hye mu asechum. Wonya bia baboa papa na aboa mo pom de no akoyie. Ye was so full alignment and more home din hwani mu. For your home no 0246 010150 and of 0242 878-090. I was say to answer so. Na ya den cab mama ni dada sell kwaka ye tia Dubai. E fa baby ashe na sentam ya dum jadwumakuo no. One more shock and power betumi san so ade afa so. Enam so manano ada mampanya be de chirba santemantamu no. Wo bo na ko hoko bi edwa no. Se adwadifo nkwadi won mu dwa sane be ya. Ebe boa ma adwadie ho nsam atumi agina brane. Na ena yanka bi nhyiamu ne ya tete akire mu se adwadifo ma ne mema. Woma ko mu wabom ne ko jan nyasam keto akra. Woma ko jan boa ya den e wo ka etie Dubai. One more sem nyina na se asemu ananu ada mampanya be de kire beka ye no enya no na ka eti ampanyifo wo mo de ye adwuma nto mu so adwa ati agongon ye kwani ane kwa me redu akodi nkomo na ansa no ya ma ne boni kwa me redu ko ho no woni adwerefo ma ne bi edi nkomo ebisa wo mu de ntie nei soto so ne ya tutumuo na ko jabo ayeden e wo ka eti Dubai ansam sei enom de mai omo ma ye 3 days atu ya wada o ma bebi amai afi ya sha ya wada ne ba ya ba so wo nyina ene ya wo ho ma na nso say extension ya say stop na wa nya ne ma ya de kwai ya ma time ya de kwai ya ba da ya di chiri ko ho o ko mo di ya dai yes ramo ka na ya
mia na pay ya ma wache wona wo ba ya na wo so wa ba bia dwan market wo bia mram ya ba ya ne ba bia asia ne ba bia ya wo no and tomo chipa ba pa o mu to mo ti o mu ma ya ma 600 stores almost 2 years say yan free day money and come ma ya ko pemo tinsie ya ni ya ni oma ya ni sky dia ya ni oma ya rabo ya una so ba president ya ni ya bujo and what be dia john say me trust ni ya ja so 600 won to ye ya ni odua ni obo ye wona wo ba ha abeka see me stores no Tell KJTF na ese kase o maboa ye pa wa se dem be cover ma ye no ebiom baby ase ye ne ye ne manse na ye so panse no amode ne ma beje contractor for do mo gate abesisi ya kase kromo so o kana security for be bom eti ne ma ye ton ne fa ne ma ne nkwan fa ene ma ne fa nkwan fa bible se baby wa kuma hono waja pade wo ba o me ne na adoi sama ma kaye tamanya ambe bia gate am me to ye ne ma next year election o ya ka mo se bia the election ya swaba me say ya swab ana na ya kasepa na ya kwa ma no so na kwa me wedu akwa akodi nkomo kwa me nyoma mboko de akosi aboko ejonfo ma no megiri ye se wo mfo mu nsankan akosi da bi ebeja me de se ye buntumi mfum sa ejom akrachifo ne ahwefo na omo ne omo na me de eja sesi ano won makoma atọ wo mo yam anasa sei akosi akumata yem be ne ba ye na se dia ema no anopa mi ko bi ho na obubu afu asa abri ya me kase nyina no omo kokko se twa so we ni sanse asema o mampeni abedi akire ba be kan se ba bia ehwa na hye anasi dwane kwa yemiema wo mu nyina no eno na edwumayefo mo hwe dwane so e management no akire mu a ba bia ehwa no mo ahye no ewom se enyi baabi nyina na hye nanso so no ka omo adwuru no ene omu susiem esan se omu yehu adwuma ninti no se yekurosu ho no mu nyina no a ebeboa ama omu adwuru aye adwuma mena yiyi na no ena na ekoba se anopai omu ka kire adwadifo baabi a ho no enhye ya ema no eka ho asem se ehwo no de ti se yesi ho kwan nyina no omu ka kire omu se omu nkoyi omu so no mu nyoma nyina mfamfirim enkope baabi mfangu na mrepamu no omu ye adwuma no adwumadie no afitu de afra ho nyina ana omu se omu ti ase nyi ase wo hwe baabi ase no a abasa famu eburu be de ho tintin de ho no a se omu jai ehwo no adwuma ye no kura no a enka bibia na se omu kese omu ye bibia wo ho kura no a omu hunu ade papa bi omu ana se omu be ya atwa so ho biem ehwo no de kian ne kense de tie no saa na be de anya ade omu tumi omu saka na akwansi omu sie no se bi oba betwem ho do akọ no be ntino omu si kwan no senso so die hu ntino omu si kwan no nya ade omu betia ase sense bebi omu wo no ani bebi ahye ndi akodia emu wa as omu transi yo madwuma ebeye yie nanso management na so omu ka no na akofa ntiase emma wo mu a ama wedi nyina no ape obu ofu ntimi kase de akosi ase kojan bo omu ti anapa no omu na mo no saa na de so bo omu ti a omu di twise nko omu ko management no nanso so no ntwentwa so no omu gusu a omu twentwa mu ho nkrofo maka na efiri ne ade kuni se ko base no mo ami a ekira so besa ato ade omu ka nyina so ama kopne se omu ohun beto omu ebebie omu de ne efam eda mo makozia ejisesi anu a edwa no mpanyefo se wo munyi omu nioma na ema no so kire se won munyi no anyambia no won ma yese won beto na monfoforo bia na apart from the won muye akozia se anamo no de anopa no eni sabra na me no nyina nyina ho na no muye se oban sa bia ene omu tu anamo akọ management na anu atie no ene oye se omu bo apemo no mahwe akiri kakra se koba se omu ntumi anya ene omu katwi akọ regiment ho enti sa so dia ye mumu ntonsan ma mampenya bi de enti se asema obeka kire edwefo no omafa kwan foforo bi so ade bi aka ho a emmo edwefo no ho enti no ekwan bia so no wonsan na timma mehwe de ekoso wo dwenu se de be ya omu ebetumi atom sanse baby ahye ne baby omu so woni emu wa tenten a omutumi transe ye omadwuma ebeye yi na wo so atumi aye omadwuma efa no ho a ejisesi aye ke adwerefo do sai ana won ho aka wo soro ho no mu yi akosia uyi be aduasa ne eche kakra no a ehye no a beye hanan ne be hanan ne aduasa aka ho nyina ne de omusi se esanse gene amma ho na empie ho kra no obetumi atenase ayo madwuma nti adwadi store ahodo ewo de
bɛyɛ ahanan ɛne akyire ɛna aka hɔ no ma ɔmo kyerɛ sɛ wɔn bɛtumi atena hɔ ayɛ adwuma ama na ayɛ yie a maintenance ɔmo bɛyɛ no wɔ fam hɔ no deɛ ɛnka wɔn mo koraa. Kwame yɛn ha bebree wae wode di ma na chi na hwɛ deɛ ɛkɔ numera bɛsa aba wo nkyɛn. Abusua wai ayama ne bonni Kwame Redu ɛne ne no twetwe nkɔmmɔ na kyɛ sɛ kɛyɛ Dubai no nea ɛkɔ soɔ no emu nkyeremu ɛne ɛkɔtie yi. Yɛgyina wei so ne yɛada yɛ ho kakra ba yɛba abusua nsɛm no pii aka kyerɛ a awia yi yɛbɛsa adeɛ pii mu so. Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia wo ye bia with speed ya eye Cloud Ghana internet emfa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de eno ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni ha kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitwini mu ntwitwansi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhwamo emfa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem wani speed ne die esu ni seso esu bimba Ghana hada simple Winya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne edru ho dadaada or how bia sane atie bia ya so no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wodan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244 601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Sompa, 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 Sompa. I was sure about them some of the bracha ye na tau ye confinfi mantemu. Na amana boy and saka fringe into and 50 mantemu na was ya no de pa. Ya the tebribi sa chifu praso. Kwanti hene ya wano ewo Twifo Traditional Council. Nana Kwantabisa ene ne ba hema. Ana fe mpanyimfo ahodro bia wano ka wono aposifo akwakwakere wo mu. Na boni esu se wano die no abusua ano edin. Na ebase abaji asem na kenti ye kwa ma no so ne ani amane boni. Ebeneza owusu ansan akwakodi nkomo. Satasa ebe no han. Akosi abeje so. Asamo ayo tetie yi enwunche mo tesai. Medase akosia fede wedding kan awai asem no edi achetie for no sa pepepe enetiem na nkwantabisa one ne eye Twifo enyinase hene a tisi ameno kase a policefo ensa aka no na ni nyina akoba ne se omususu se na nkwantabisa ene ne oba hema ye fere na na mu anim abra ko otoso miensa wo mu atimi akwa tutu railway lines a enam Twifo praso Twifo enyinase krom horo wo matimi akwa tutu eno enenam soma akosua wo matimi ache sa empanifo yimienu sabra ameno kase no zongo hino susu wono so eno wo sa Twifo enyinase ho susu no Shariki Tahiru wono so aposifo ensa kana wono so ka ho aboa ma aposifo ayahwehwemu enipa mienu bi so ka ho asese ameno kase no aposifo ensa ka ho mu a wo nyina akwakoye edum asese ameno kase no wo makwakodi aposifo nsema wo mo ya asem no hwehwemu eti sese ameno kase de aposifo a wo central region na aposifo so wo Twifo plaso etimi ensa campaign fo enum ya wo muchire mu se anaso wo mususu se sampani fue etimi akwakotutu Ghana railway line ababe fasa Twifo enyinase kumu ho ama sesia no wo mu tututu sa railway line nyina yewunu ba bi potia wo mu de ede akọ na ye ne manfo bi mu so mu kuro mu kire se asem no kura ba no kwa yo mu wa pi kire se na ne ta be bo da Europa kire se sa railway line na ewo kuro mu ho no amanfo wiewia asa railway line nyina e de kwakoton na wo mu de omoton so a wo mu je bibi ti se sika e na afi so enchanse dan ne enyoma bidum a
wo mu ankasa timi de ye wo mu ankasa ɛho ɛjapade ɛna wo mutimi ɛton saa railway line ɛde ko ɛkɔgye enti sese amno kasa de Krobofo akokra kasa ɛyɛ wo mu ngwa sɛ aposifo ababa beti saa na nene ne ohime da afeso sariki a wo krom we wo matimi ababa beti wo mu enti sɛ de ye de ni di asɛmnati de be fira to bia na ye be ma sompatiefo atia yo obani ha bebre wate de kyerɛ ma ye na asɛm we de mu ɔwrɛm sɛ wo hene ne ba hema ana zongo hene saafo na yesusuo enyanye sɛ asɛm ne kɔkɔɔto na sɛ kɔɔto bua wɔn mofo a ɛna yɛbɛtumi akan asisu dua sɛ ɛyɛ no korɛ sɛ wɔn na akɔ akɔwia anasɛ wɔn mu nwiae na sɛ bere die yesusu sɛ wɔn na akɔ akɔwia kɔso wɔn say boys ni twa de ni digya wo mu ndom so wia wɔn so wɔn ku gudwe bi na wɔn tiri na anya yi wɔn twa na ye Ghana ohene ne se boys ni twa dade tire dade no tire no so nya na dwiri se betwam sese enti nanu ono so ye na dwiri se one ne heme kotwa bi edi ne bai fo so mu odu na police so ono ohene na mu na ne ba hema na sariki na zongo hene I was your silent night. Guest house and event center ya kan for the amount European standard ya se ko ne kwada ho na ho ntawo maduane ya kama papa anu achi no kwasiara bia no ya ma special fufu ene moto party live band na se atwetwa to one power na pa the IPT na nchana na se kwan ne so Water police station one next junction obehu yen 0540 942916 0540 942916 aperitivo beta na abusia eniji abafia ankasa one madawro manti ene yete baabie itli abrochimemu ehonum na free o na yaso obi a wafuru aye kutu wudidi ana obo hyehyew anase mpo aduane na ntimi nkose ne wo pe no one mo didi anadwo nkankan no mo hia aperitivo beta na etimi aboa na entiri na emu osisi nyina na biebie mu kama ama ho atumi atɔ hyɛne so sɛ FA Masters Limited Obasanjo Road ya ba Accra Girls Senior High ɛhɔ na abehu yɛn for ya homa no wɔ na pandodoɔ mu 0553 947 447 and afi 0246 270 221 0246 270 221 and a cloud internet is our internet on sensem nyina fa bedana na on sisi mfama so pese we use no fie we use no office no open internet ye fast na ye reliable na ne bono so da for mo a cloud internet Ghana de ne kan for de ma wo we ye no to nchene a e bia wifi semi ya bai ene hotspot no ne ade a na nyina omudi hu dwuma e de amount CCTV camera installations no ene IPVT installation ene digital security locks na cloud internet Ghana ye bi Mr. Frey 0244 601933 0244 601933 and 02026 99110 02026 99110 and na abe mami abe se enkanche o se yade bia adokuru wo bia amoda ne pagame kwasi awiemu a abusua ne omo twene a ene se ba ma wo beba befo akode wo de ne kakra na awie ya ma no boso tek ayi befo yiri ko na mami abe fedru nkan ya kase asuru wisa ya ene fom wisa akakadro hwentia eno de fra bibidro no no de ama wonom owie no de mpa boso so atato nti ade na ehunhu mu kura asem a ebetu de free ni padua mu me se be ma ofri to panye ne obi amfa nyinsen hye woda be ma o ya yare for ni che mami abe honom penis enlargement okwaku don suro no aba na otade twere wa wonantem no opese so bai tre wa mesro koma mami abe honom fibroid wo ba wo yi wa bra won fa sekan enka wo stomach ulcer no mu nyina odi hu dwuma na be ma etwo yese ma ne nyina wo bi etwo hernia case
2025 obeyi ena nam yarwa hudo bi te se syphilis num ene gonorrhea ne hompemprawa de nyina no wotutu ase sickle cell so opese eye ejawo ye ho scan ene test ne adeade anase sa ye de bi aba be pie ofia ene da so hoate furniture mami abe honum our Apatrapa new site junction hwa for 0243345392 0243345392 and 05064602008 05064602008 we abe Heba Clinic and every way. I was here way so now area and somewhere bobo no at the best some our work no yan for more NC na yan sorry ma mi sweetie darling aha wo metna se na Sompa nkomo na de ye wakukura wodeba eche kuri asidan komo ye some for penny Mr Asante Eboa Benedict kuku Veronica Jando ne chinchin fidie ne de ma yen kwa akosua somua ene ya Grace kasa tenten on the ko internet ne so ema brai ma ene broda kinum nyina etaye chi yeso so ye besomo na ya bo ama Libia Boga ewie mene akosia eje wakode boatin